wokora ngo Imana igukunde pi haba nubwo wotanga icyo ufite cyose ngo icyo cyose utuma igukunda kandi ngo ntaco wokora ngo twange ngo araza ngo aravuga ngo reka ntambike ndebe ya mpyisi nasize nishe ngo ashika asanga ngo harimo inzuki ngo aradaha azinga isimisi ngo aradaha kuramwo ubukara arya ngo ashirana se na nyina ngo avuga ijambo ngo aravuga ngo erega mu muryi ngo hova uburyi batisho nigita icyari ko kija kundya gihindutse ibyo kurya abarundi baririmbye neza ngo ndazi bimeze nk'ibinica ngo Yesu azabihindura amahoro Imana ishi araza Samusoni agira imbaraga murabizi ni ibintu birebire byinshi yakoze ariko ngo bucu bukwe bugiye kuja kuba ngo abwira abafilisitiya ngo giye kubatera igisakuzanwa ngo ugisubiza ati kandi mutagisubiza ati muzongurira amahuzo arakibatera kandi abatera ico nyine ngo mu muryi havuye mu buryi baragenda baragerageza pi baje kubwira fiancé wiwe batewe uriya wanyu yatubwiye ijambo rya turebere genda umubwire acice kandi tumere nk'aho ari twebwe tucishe kugira ngo aduheze ya mahuzu yavuze ariko Delila none yari umurozi mugani wo bazabavuga aragenda ngo mare gushika tewe bakinaniwe kimbwire nje kubabwira Samusoni ati byo sinobikora agenda undi ati oyaye nimba unkunda kandi niryo jambo yagazamwisha nimba unkunda mbwira ngo Samusoni arahora mubwira ngo amubwira aragenda arababwiye bati duhezaga ya mahuzo wapinze ngo arahaguruka aragenda aja mu Bafilisitiya ngo yica abagabo 70 umuntu umwe kandi nta mbunda yagiraga ngo arabica ngo muri kubishazana ya mahuzo yabasezeranije arayabaheza nahoga ariko aragira gutyo uno mugore akamubona yisha biwabo nagaza numva bafurero bavuga ngo katakenga kataritwa kumulaba cyo ni gifurero ariko musubuke yumvisha umuraba ni nahantu baza batega uburembo iyo katarahagwa kanyoni ntikaza gakenga ariko iyo kaguye kumuraba kagacika kakawuvaho izija kugwa ku gati ikabanza igapapiri yayireba itaza kugwa ku burembo kandi Samusoni ni igitangaza cyamubayeho ngo amare kubibubwira aragenda yica Abafilisitiya arabizana abaheza byabindi bagira ubukwe baratahira ngo buce Samusoni ngo aravuga ngo ngiye kurwana n'Abafilisitiya Abafilisitiya nico catumye Imana intoranya imbezi imbaraga kugira ngo zogwanye Abafilisitiya aragenda ngo amare gushika fati mbwebwe 300 habe nimwe ntawo yifata mu bintu biza byiruka icakora iza yiruka igaruka iza yiruka ija kurengeka garuka kaza kukurangiza ariko nanone habe nubwo ikurangije wasubira kwiruka ikiruka ikagusiga cyane iwe ngo afata maganaye ahambira imirizo azikongeza twika ibirima y'Abafilisitiya yose ingano zirashira zose Abafilisitiya ngo bama barakarurakari batari kwigitangaza kandi yaragiye kubisha inzara ntizisiga imfubuzi intambara zazisiga imfubuzi ariko inzara yica umuti kica umukuru ntawizi babari Abafilisitiya ngo bararakara cyane batangira kumuhiga ko arabarwanya ko arabakoramo ko arabica Abafilisitiya umunsi umwe ngo bama bagenda babwira Abisiraheli bati muramuzana nimutamuzana twaje guhora ni hano ntituhava kuko bari barababatishije barabafasha Abayisiraheli bati muturinde baragenda basanga iyo yahungiye mu buvumo ngo baramubwira bati gitangaza cabaye nutaza ngo bakujane baramara ubwoko ngwino ngo arabwira ati cyo si ikibazo ni munjane ariko si mwebwe munishe timunishe mwebwe ariko ni munshira Abafilisitiya yarazi kuko bafite imbaraga baramujana ngo bamare gushika baramukingirana bati nguyu ngo arahara ngo buje guca mu rukerera isake ziheze bikanka cagiye abantu bazabyuka gusenga ngo arabyuka Samusoni
bamukingiranye n'igipango bakinze ngo aragenda ngo mare gushika afata ibihindizo niko Bibiliya y'ikinyarwanda izivuga mu kirundi sinzi kwivuga ngo afata ibihindizo ngo arabishikuza yamashikura byose n'umwango ngo yamabyikorera bishira hano ku rutugu ntiyabita hasi ngo arabizamukana birengana umusozi Abafilisiye bati gitangaza kiragwira uyuso umuntu bati mureke tuzomutega uwundi munsi bazoba bamugize bati n'imbaraga z'Imana nibwo bwacaga bashaka kumwica ngo baramuzana bamugose ngo atora asohotse bene uko umuntu asohoka hano hanze ngo atora kasa ya kindogo atubwo nto yakangaka nta kibazo ni muze basha ngo arabica ngo yamaze kubica wenyine ngo aravuga ngo yo ngo erega kasa ya kindogo we ngo ibirundo ni ibirundo bene uyu wasigaye ngo aragenda Abafilisiye bati nta umwegera aramuterera yagufwa igufwa singoni si kintu igufwa gusa ryakasa ya kindogobe byaboreye aho hasi arabicara bashashika Samusoni agira imbaraga zidasanzwe aho bamutereye akabirukana akabica kuko yari afite imbaraga z'Imana kandi yari mu kibanza Imana yamuhaye guhagararamo. Imana ishimwe. Ngiye kubwira abanyagitarama abayumbi kandi ukunguku ngiye kurangiza mwabayumbe nukuri nimba Imana yaraguhamagaye ikaguheza imbaraga ntawe uzihamagara ngo ureke kumuha imbaraga tiyo guhamagarira ubusa si umuntu siko ijambo ryayo rivuga riravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umuntu ngo yicuze. Imana yiguhamagaye iziguha imbaraga zo gukora mu gihe cyawe mu murimo yaguhaye muco yaguhamagariye mu muhamagaro wawe Imana iziguha imbaraga. Icyo ni kimwe tubyemezanyijeho kuko nimba urahamagaye kuririmba Imana yaguhaye imbaraga zo kuririmba urazifite. Nimba yaraguhaye gusenga izo mbaraga Imana yaraziguhaye. Nimba ari ukuvuga ubutumwa Imana yaraziguhaye. Nimba ari ugukora Imana yaguhaye izo mbaraga zo gukora. Kugira ngo ukoreshemwo za mbaraga z'Imana ntugahirahire ngo uve muri ico kibanza kandi ntugahirahire ngo ureke imbaraga z'Imana zikurimo ngo zanjanjweho zitoroke zazigenda. Ahagarara mu kibanza ciwe amaze gukora ibi byose ahagarara mu kibanza aguma mu kibanza. Imana yambwiye ngo mbibutse ngo duhagarare mu kibanza cacu. Hariho ijambo Imana yari yampaye amavuta niryo niriranwe ejo kuva bampamagaye namangiriranwa ndarirarana none numva birahindutse. Numva ijambo rivuga ngo rinje ku mutima niryo yerekwa komara ngo kwerekwa no kubanza kwikunkumura ngo tuvuze induru ni kunuko iravuga ngo mbabwire ngo mugume mu kibanza izo mbaraga yaguhaye uzigumishe mu kibanza tuve mu kibanza cyawe. Imana ishimwe gumamwo nimba uri muri Yesu neza gumamwo. Ngo Samusoni hari iki ntimuzi inyoni baza bita ngo ni kagoma ariyo nyunda abarundi baza bayita ngo ni inkukuma. Iyo ntiziboneka yabonetse mu minembwe rimwe duhuruse muri murere ya mbere iraboneka yamifata ihene gutya nkuko akurya izifata kana kingo twari tukiri batoya tutese niho twari tukibona kiriya niki bati zifata n'abantu bati yofata n'inyana ntoyi kajana tutubuna uburinzi bw'Imana ikintu kiba hejuru yo kwitegereza uhaye ugenda ikazi kagutora. Hari ikintu baza bavuga ngo inyunda
iyo ishaka kugenda ihiga ntizirya ibihuru ni inyama gusa. Iyo ishaka guhiga ngo izirwana n'isata, isata kandi n'isata nayo ni ikindi kintu. Iyo ija kwisha isata ngo iziza igaturuka mu kirere kayibona hayi ikaza yamara gushika ikayishinga mu inzara ngo ntitinde. Iyo ibonye ngo ikayikura hasi isata ngo ibifuye, kuko inyunda ntiyorwanira hasi, si mu kibaza cyayo. Imana ishimwe. Izifa kuyishinga mu inzara gutya ngo ikabiterura ngo ikayijana kure yashikiri ikayirekura. Inzoka ngo ikaza hejuru yaja kwika hasi ikayifata ngo izigira kutyo gatatu inzoka igahahamuka, ikumvita ubwenge bugatakara, imbaraga zigatakara, ikumva sinzi uko byagenze. Gatatu ngo ikayijana hejuru y'igiti cyangwa hejuru y'urwara, imbaraga zashize. Haba nubwo yo bikibona igatangira kuyiryihaye yumva, kuko imbaraga yayihahamuye yayikuye mu kibanza cyayo irayijana kure yihanura gatatu. Ariko iyi satana nayo ngo ibaye nk'inanira igafatira inyunda hasi ibiyisha. Ikibanza cy'inyunda ni hejuru, ikibanza cy'isata ni hasi. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo abo turwana saba afite inyama n'amaraso, ngo nabatware bategeka ikirere kuja kubarwanya n'ubarwaniriza hasi bazokujana. Guma mu kibanza cyawe Imana yaguhaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo komeza icyo wahawe hatagira ugutwara ikamba ryawe. Komeza. Harakaririmbo nagaza numva ababembe bahe baririmba ngo ubunde mukoki uomye taulunda uwo mugozi ngura cikuve uzobuye n'ishyano. Komeza kandi ugume mu kibanza cyawe. Ako twagaza tukaririmba cyane ubunde mukoki uomye taulubunda okelera. Imana ishimwe. Amen. Samusoni ibyo byose uri mu kibanza cyawe ntaco utazokora, ntaco utazoshobora, ntaco utazohangara, ntaco kunanira, ntaco gutera ubwoba, byose urabifite gutya mu kuboko kwawe. Ariko wagumye mu kibanza. Ariko nubona utaye ikibanza cyawe uwo muhaye mu Rwanda akakujana mu kibanza ashaka uzobuhuye ikibazo. Nicyo gituma abakristo dukwiriye gukomeza icyo twahawe tugakomeza. Samusoni aratura yarwanye intambara nyinshi tutovuga ngo buce, yishwa n'intambara ntoya cyane yo mu nzu muwiwe. Abafilisitiya ngo baraza babwira Delila batewe bati tuzoguha ifaranga. Batese we ntuzobabazwa n'ibiriya umugabo wawe yakoze. Baramuganiririye gamusubiye mu bigwi abapfuye mbere ataravuka. Delila bamusubiriye mwe bati none tuje kumugusaba muduhi. Delila aremera araza ngo aramubwira ati mbwiraho imbaraga zawe ziba. Aramubesha ati woza n'imigozi misha ukampambira. Ati wumfata. Araje barahambiriye. Delila aramuhambiriye ngo amare ahamagaye abafilisitiya baraho ngaho bari basezeranye umunsi bati ngwino mni muzi ngo bagire batwe ya migozi ngo arayica. Umunsi wa kabiri agira ati ariko yemwe urupfu rw'umuntu nimuzamureka yompusha kabiri rero habe na rimwe yompusha tugasaba tukarara hamwe. Aya inukuri hariko rwari urupfu. Yaragiye kuva mu kibanza. Iyo ugiye kuva mu kibanza cyawe ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwa gatatu ngo yamamubwira none hahayarira yababaye ngo aramubwira tuzuvuga ngo urankunda none umbeshe kabiri gatatu uru nigo rukundo wanzaniye uku tuzoturana mu nzu duture. None ugukuru nukumwica niba mara kumwisha se babone gutura.
ariko Samusoni ati mbwiye amasha ngo Samusoni ngo arebe ukuntu ahayarira yahogoye ati reka mubwire akinisha Imbaraga. Hari umugabo wakinishije ico yari yarahawe mu gitabo cy'umugenzi bizabivuga habe na Bibiliya irabivuga ngo yagize ngo none ni ugupfa kwivugira ziba ziragiye. Esawu yasigaye abishaka ngo arira mu gitabo cy'umugenzi ariko bizabivuga ngo haya yorire bukuru bukagaruka ico yatanze biragenda byama bigenda ndetse ntiyagenda ubukuru gusa ngo buce bati uragira n'umugisha uragira umugisha urinde arawujana. Kandi Imana ni gitangaza kurya nyine yaravuze ngo nkunda Yakobo nanga Esawu hagakora ibyo ngibyo byose aha yariganye wabo kandi Yakobo niko bisobanurwa ngo numuriganya ariko Imana ikagumika mukunda yamye vuga kiri munda ati ndamukunda tu zange bikundi byazozimagurikamwo. Imana ubutoni bw'Imana ni gitangaza ukuri kose. Niyinga hari umwigisha watwigisha hano muri Vivante w'umuzungu yarigishe ndamureba ntari kuno umuzungu aravuga ngo ntaco wokora ngo Imana igukunde pi haba nungo wotange ico ufite cyose ngo ico cyose cyotuma igukunda kandi ngo ntaco wokora ngo twange pi abaza bakora ibibi bari hano ariko baraho ko bararya ko baradandaza baratuye. Umunsi wo kumenya ibyawe n'Imana ko yakuretse no gupfa. Nimubona umuntu baramwikoreye bamujanye hariya ku mpanda iwe kera zo bayamenye inzira yahaye nihazomenya ko Imana ati Imana ntikingu urukundo rw'Imana naho ruzarugarukira. Umunsi wo gupfa iyo upfuye basi nimbuza ufigukunze niyize kwiyegereza za yamituma abamarayika bakaza kukwakira kandi wafita yavuga itapfuye nabi ale naho ngaho niho mwitandukanira ariko ubundi twese dukunda kimwe nico catumye Petero avuga ngo izigusha imvura kubeza nababi mwese mukayigabana ndetse baza barusha abandi amafaranga abo ubona we ukavuga ngo none ni babi nibo bagira amafaranga nibo bagira imiduga nibo bagira amazu akomeye nibo bagira inka bazaba bavyara bigakunda batanavyara ku mugore umwe bagashaka babiri. Numvisha umugabo umwe je bundi hayavuga muri Kongo ati tuzaturuha tukagira barindwi twebwe ati naha bacu bo ngo ni kamwe tikavyara ati muzoshira ati turabamara ariko sico kizotuma abantu bashira. Imana ababi nabeza izibavubira imvura bakavyara bakadandaza bagasoma ariko Imana twese dukunda kumwe. Muririmbyi yaravuze ngo wibuke nta numwe yanga ngo gwiro nawe irakurokora ariko twebwe abamaze kurokoka hakagira ico duheza c'imbaraga ikaguhagarika mu kibanza. Imana yatangiye gusiza ikibanza ca Samusoni ibwira nyina gifite inda ibyo wirinda kugira ngo uyu no mwana azosange hari umusingi ukomeye wame wirinda ibisindisha byose na vino n'ibindi byose byo kurya bibi uzirinde. Uno mwana nico kibanza mushizemo ngo akibemwo aba naho haza giki yagaza gishobora kagikora kandi kigashika ariko umunsi yabwiye Delila aramubwira ngo imbaraga zanje nahazira Danieli baramubwiye bati Danieli reka ayiwe ntiyagiye impaka ntiyavuze ngo arakingura amadirisha ati kibereka kuko ntakunze simvuga ariko ndakora akingura amadirisha kandi ngo yereke Yerusalemu akaza senga gatatu ngo kuko yamenyeye. Imana ishimwe kandi ntikaragahayo niko kwari ukwiwe niko yarasanzwe bati barankura kubyanje kubwira ngo ureke kurya ugakunda ngo baraza bamurungurukira mu idirisha
bati Daniel ati pereza kuragira ute ati kunda senga ntiwumvishe itegeko ati nararyumvishe ariko rirya ni ry'abantu mfite itegeko ry'Imana. Imana yambwiye ngo musenge ubudasiba mu bibaho zose muzamuhora mushima kuko nibyo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Aha yababwira ibipande bahagaze hanze baturafatwa ati nimumfata baraza baramufata baramujana mu rwobo rw'intare ruri hehe bamuhirikiye ati nta kibazo aho kuvuga ngo ndeke gusenga nishaka mfi ngo bamuteyo naho Imana yohereje marayika aja kugira intare bati mwantaremba hagiye kuza umugabo umwe mwame mwerekerayo izikuramwe amerwe umushinya w'intare wukuramwe ngo zamaze sigara zimeze nk'intama ngo ashikemwo ngo ahagarara abanza gutinya mu mwanya ngo arazegera zigira ivyoya ngo atangira kuzishinza mu mbeho ikuzimu intare pi ngo zikamureba atari kuyu zikamutinya ntakizo gutinya n'uhagarara mu kibanza cyawe zibona nizimukoraho ari mu kibanza gikomeye c'Imana aziraramwo mu gitondo magara ngo Daniel mugabo kundwa ngo Imana ukorera yagukijije undi atiyerekaga kunkiza kubera iki sinayishumuye namwe sinabacumuye ngo bamukuramwe umwami yamafata mikoro ngo aravuga ngo uhereye none Imana muzoza museni ya Daniel murumvisha mama n'abazi arayizeye ikura izindi Imana zose yikure avuga nawe urumva nukuri ntaco dutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kora ivyo Imana ishaka mu kibanza cyawe ugihagararemo. Babataye muriro ntibasha umuriro wabatinya intare zirabatinya kubera bari mu kibanza. Nutava mu kibanza cyawe ndakubwiye ngo uhumuriza kandi naje mpaye nihumuriza nukuri ntacu uzoba ico kibanza nta kizogigukuramwo wagishizwemwo n'Imana ishoboye zose. Iyi turirimbira tugasenga iyi twigisha iyi tuvuga icuya kikaza kirenga iyi niyo Mana dukorera kandi n'Imana itazihinduka ntizivuga ngo nari nivugiye oyaye kandi nta wizitinya kandi itegetse byose ibi byose biri mu isi irabitegetse ibiri mu ijuru irabitegetse ifite ubutware bwo kubasha kubana nawe mu bihe byose nudata ikibanza cyawe komeza ikibanza cyawe satani ntazokwegera uri mu kibanza cyawe abadayimoni ntibazokwegera uri mu kibanza cyawe abarozi n'abafumu ntibazokwegera uri mu kibanza cyawe satani haba nubwo izozana n'ukuri nta kintu kizoguhangara kuko uri mu kibanza c'Imana yagushize mukomere kandi mwihanganye dufite Imana ikomeye kandi itazibesha kandi izokora n'ubukwirakora. Imana ibaheze umugisha mugume mu kibanza imbaraga z'Imana yabahaye muzikoresha. Murakoze kwakira ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha. Mana yo mu ijuru, Mana data, Mana y'ukuri, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga zihagije. Yesu uduheze kuguma mu kibanza waduhaye kandi uduheze gukoresha imbaraga zacu kuzogeza dupfa uduhamagara tukaja mu bwami bw'Imana. Titukanjanjwe ngo izi imbaraga tuzite ubu bushizi bw'ubwoba ubu bushizi bw'amanga tubukomeze kuzogeza ku munsi uzogaruka. Ubundi kandi iki kibanza cyiza waduhaye cyo gukoreramo imirimo y'Imana buri muntu wese umugabo n'umugore abahungu n'abakobwa abasaza n'abakecuru abakozi bawe bari hano ubaheze guhagarara mu kuri no mu rukundo no mu mbaraga z'Imana kugira ngo dukoreremo imirimo myiza kuzageza umunsi uzogaruka. Turabyizeye kuko ubidukorera muri uyu munsi. Njewe mbivuze buke ariko wewe uzunguruza ubigeze imbere ubisobanurire mu mitima y'aba bantu barijane nibabere gahunda yo kubarya iseta burenge kuzobageza ku munsi w'Imana utugejeje mu kirimba cyo mu ijuru uhaye utwiyegereza turi kumwe n'Imana. Turagushimiye kuko ubikoze ni mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.